Jojo ngo nitumukunde kumenga icyo gikomere urushatse kuvuga cyo bakiri hafi y'isano n'urukundo jewe nashaka utubwire gatoyi icyo gikomere ni kiri hafi n'umutima wawe ni kiri hafi nawe mwagiranye bazo mu muryango oya n'ubwa mbere ratubwiye uti nzobasangiza iyi nkuru tubwireho gatoya basi erega ndabizi hari abantu babiteguye kumva ko bokuvugisha Jojo ni muntu kiyese yankiki nkuko twabitanguye ese ni ikibasi umuntu yomufasha kugira basamuhindurira ubuzima abeho yishimye na cyane cyane ko hari abasore bakubona kuko bo tukiyaga ubwa mbere mu kigano cya mbere wavuze ko utarubaka nako uri single ubu ko nta muntu muri kumwe mu rukundo bivuge ko nwaza haba ni karibona ba diaspora oya nabo ngahari kutwebweho kukinanye ndahari nundi ashakaze tugire competition kugira turabe wo kwegukana umutima wa Jojo na cyane cyane arababaye yeah. Ni Jojo tumukunda atireka ndakwandikire kandi hagera mwandikire my friends ariko nkuko ubibona araberewe n'umwana navuga ukeye pe tureka kubesha ukeye nkuko byumva uyu munsi raka sinzi dufite surprise ariko mu bigaragara tugiye kuyaga ku buzima bw'ino si tugiye kuyaga ese Jojo ni muntu ki ese Jojo akunda iki yankiki ese ubundi Jojo mbere yuko muba mumenye mumuzi yari muntu ki yakora iki nanjye bari bampamagaye wana yaranyibutse aracyamamagara ariko yihangana ubu turi kuri kamera Jojo tangura uramutse abakunzi ba Teresizo Minister. Hello my family bakunzi ba Teresizo Minister bakunzi banje bafana banje ndabakunda cyane so ndikumva umunsi ntari muri mudu nziza none biragoye muze kumva bari ukuntu muza kumbona kuri kamera ariko nta nubwo bikwiye ko ndabakunda cyane hano kugira ngo tuganire kandi mujye mukora mugira commentaire basi kubigane biba byacinga kugira ngo tubone ko tutari ko turatamba twirorera merci. Jojo je nshaka kukubaza ikintu kimwe turi mu buzima turi ku isi kandi uko buje uko bukeye duhura n'ibitubabaza ni cye kintu kimaze kukubabaza ukumva ko umenga usa n'umuntu wiyanze ukumva n'isura yanse umuhungu gute n'umuhungu n'amaze kumubaza umva nakwiyahura umva nyine birambabaje bitewe n'ubuhemu bamwe bafise nubwo ko icyo nicyo kimaze kumbabaza ibindi byose nibisanzwe n'iby'abandi bose ariko abana bateza ibibazo mu rukundo nk'umuhungu wamunyereka agira gutya arakubabaza yaragutaye aragusiga canka mu kimwe byagenze gute kubikira nibyo ushaka tuvugeho ubwo n'ubuzima bwanje bwite ariko reka mbabwire hariho abantu benshi bazabona kino kiganiro bari mu kibanza nk'icanje nubona umuntu afashe ingingo akavuga ati jewe sinshaka gusubira gukundana nshaka gusubira nyine kugirana imigenderanire n'umuntu buri ibintu byose bigira impamvu narababaye n'ubu ndacyababaye ariko umuntu yemukira umutima w'umuntu Imana yakubona tu n'ubundi uzapfa ako kantu kumenga ntabwo ari sawa Jojo kubera icyo umenga ukoresheje imvugo umenga ntabwo wishimiye n'ubundi uzopfa nindi uri kubwira nindi yaguhemukiye koko reka ngerageze mere neza kugira ngo abafana banje nabo baryoherwe karagaciyemo hama rero kandi basabe kwanza gukora subscribe mugire share mugire na comment hama rero uyu munsi nshaka ndabasangize ku nkuru yanjye ntoya ubuzima bwanjye numvise biri ngombwa kuko nasanze ibibazo kuri ndeba gutyo ibibazo ntago biba kuri je gusa ntabwo biba kuri we gusa ibibazo ni by'abantu bose ariko buryo abantu bicaye bakaganira ukumva ko ikibazo ufite n'ubundi muntu agifise birakorohera kugira kwiyakira sivyo jewe ndakuze nago ndumwana imyaka y'abadolescent narayirenganye
ariko ikintu kibabaje nasanze umutima mu ntiwigera ukura kuri bunako muraso uri bunange kurira nabonye umutima wawe ntabwo wigera birababaje gufata umuntu ukamwizera ukamuha icyizere cyawe cyose ukamuha urukundo rwawe rwose sibyo ukamuha umwanya ugakora byose bishoboka kugira ngo abe hanezerewe bikarangira kubabaje ntabwo mvuze ko ari abakobwa gusa bahimukirwa ntitwanakora ko ari n'abahungu bahimukirwa ariko muntu ukora ibyo bintu waba uri umukobwa waba umuhungu kazoza kabi karakurindiriye kuko ijambo ry'Imana rivuga akebwira mu mugenzi wawe naho ni kuzogererwamo jewe ibyanjye ndi nkuru ndende peni nkuru ndende ndikumva ntayivugira ngaha anyu bunyene kuko sindi muri mudu nziza murabibona but ubundi munsi abantu bashaka nzabwira inkuru y'ubuzima bwanjye ndabakeneye muri comment je namwe ndahemukira nta muntu ngirira ideni wazi ko ndiri mufitiye azabimbwirira hano nta muntu ngirira ideni muri make ndaguhemukira abantu ariko birababaje iyo umuntu umwe wizeye wahaye icyizere cyawe cyose umuntu umwe nyine wumvaga kumengo niwe byose kuri wari waguhemukiye ku kantu karababaza Jojo ngo nitumukunde kumenga icyo gikomere urushatse kuvuga cyo bakiri hafi y'isano n'urukundo jewe nashaka utubwire gatoyi icyo gikomere ni kiri hafi n'umutima wawe ni kiri hafi nawe mwagiranye bazo mu muryango oya n'ubwa mbere ratubwiye uti nzobasangiza iyi nkuru tubwireho gatoya basi erega ndabizi hari abantu babiteguye kumva ko bokuvugisha Jojo ni muntu kiyese yankiki nkuko twabitanguye ese ni ikibasi umuntu yomufasha kugira basamuhindurira ubuzima abeho yishimye na cyane cyane ko hari abasore bakubona kuko bo tukiyaga ubwa mbere mu kigano cya mbere wavuze ko utarubaka nako uri single ubu ko nta muntu muri kumwe mu rukundo bivuge ko nwaza haba ni karibona ba diaspora oya nabo ngahari kutwebweho kukinanye ndahari nundi ashakaze tugire competition kugira turabe wo kwegukana umutima wa Jojo na cyane cyane arababaye ariko dusangiza inkuru gacoya neza pana kuvuga ngo urumva nzobabwira urabona oyo nahoraga nibaza ati nahoraga mvuga ukuntu jewe muri je ukuntu nakuze numvaga umuhungu mutopfa ko yaguciye inyuma imari ndo karavugaza gutuma ndira urumva numvaga umuhungu mutopfa ko yaguciye inyuma akeshi banibaze ati nyine usanga n'ibintu byamushikiye ntabyo yaragambiriye bareka rero tubireke tubivuge bwira abafanzi basangiza nabo ndabona abantu benshi ubu twafashe urukundo turugira nka business twarugize itere yo kwishimishirizamo twarugize itere nyene urumva yo kumaramo ibyifuzo byacu by'imibiri ariko reka nkubwire twese nta numwe azi definition y'urukundo niki nta numwe azi urukundo nakantu kava kuki twese tubyisangamo jewe narahemukiwe sibyo narahemukiwe kandi cyane kandi azi ko hariho n'abandi bana bakobwa benshi bahemukiwe nka gutya kwanjye biciye muri bicyangwa biriya wowe uri muravuga ngo mushaka mugire competition ngo agire ngo utawukana umutima wanje sinzi bonne chance gusa icyo nzi cyo narahemukiwe tu iyo niyo nkuru yanje warahemukiwe ariko je ku mazina banyita banyita umuti uvura ibikomere nk'ibyo ngibyo hari n'undi kubona hasi aho ngaho n'undi uri kuraba kino kiganiro kano kanya yoshobora kukuvura igikomere wahuye naco kuko na cyane cyane nubwo uri kubikwepa ndumva kumenga n'icyo rukundo ndagira ndakubaze umuntu yaguhemukiye mu rukundo aracahari ntahari arahari umuntu yahemukiye umukobwa tumwita iki je ubwanjye mwita umuhemu gusa nakindi umuhemu wahemukiye umutima wawe je ndi umwana mwiza ukunyene ngo nameze kwa kuntu nkunda gutwenga no gusaragurika murabona kandi manyama yaheze niko meze ntabwo nkunda guhemukira abantu umuntu yamemukiye rero Imana izamuha ikimukwiriye hose kuri umwana mwiza kuko ninde wakoze icyaha na bintu byabeza ngaho turimo turavuga reka twigire mu kazi kamisi yose gusa ku materi zanyu bashinda zikeneye kandi uzafasha ugire partage ndifuza ko umuntu yashize igisebe mu mutima wanjye nta muntu numwe abaho ndahemukira jewe azabona kino kiganiro
akavuga ati bwa bundi Jojo namubabaje no mpamvu byose yahisemo kubishira kuri ku karubanda basa abantu bose babibona. Jojo okay reka rero base ngenda kwibariza akantu kamwe nubwo wahuye n'ibikomere bitandukanye uri tayari ko umuntu yo gupropose mwo kwinjira mu rukundo turabizi twese iyo amazi aguturiye amazi ukoze mu mazi kumbara araguturiye biragoye ko nabona ko nambaye impeta nako nakunda kwambara impeta ngira ngo murabibona neza n'impeta zari chaps hano hariho inkuru ibigoye gusobanura jewe umaje kumbwira ngo dukundane simvuze ngo sinakunda ko nabo ndarengana gukundana ndashobora kugira chance cyangwa bakagira chance ugasanga turahuje ariko nyine akorero niko katari sawa ariko nyene hari iki sigura neza ariko nyine biba bigoye kugira ngo iyo wahimukiye ubwa mbere bigoye kugira ngo usubire kwizera umuntu bigoye rero narimo ndavuga ati narinzi yuko umuhungu mukundira cyangwa umugabo waguciye inyuma iba ari accident nyine ukavuga ati abirashika turabantu dufite imibiri kumubabarira kwanje kw'abakuri hafi ariko iyo usanze iryo atari ryo kosa ryonyene cyangwa akagucinyuma n'ibigira nkana n'agasuzuguro kenshi n'ibijambo byinshi barenza iyo bagiye kurondeza abo bandi bantu bo ku ruhande monana umenye uko ibintu uri kurakora uzapfa ubore ntiwibone ngo umugangi ngo uri iki ngo uri mwiza ngo uri muremure icyo cyo cyose nyuma ya buno buzima turimo turabamo hariho ubundi uzapfa ubore tuguhambe ubore wibagirane neza ubumuyonga w'isi kubana n'undi muntu ntacyo bitwaye gukundana n'umuntu wiyumvira ati reka nkundane n'umuntu nihagera ndabivemo mubwira ati museze mubwira ati bye ibyo urukundo birarangiye isinyishoye kwihanganira ibi nibi ntacyo bitwaye ariko ikibazo nabasoma Jojo tumukunde kuba umukunzi wawe yo guca inyuma ukamufata cyangwa kimukabyumva kuri wo bifata nk'iki ku buzima bwawe jo umuntu aciye inyuma abantu bacana inyuma icyambere cyoco si byiza ariko dufise umubiri ni kimwe nka kujya ushobora kuryamana n'umugabo kandi uzi ko uri nkumu utarubaka ubizi ko ukoze amakosa ariko urabikora kubera ko uri umuntu ntibisobanure ngo ucubi igicibwa umuntu je mufasha umuntu yaciye inyuma habona yuko hari uburyo vraiment abagabo barimo barabishwa muri no minsi hagati aho nagacyo twapfuye n'umuntu dukundana cyane tugena canke wanje ya twapfuye byinshi ariko hariho n'uburyo abakobwa bume ngo twarazi hariho ukuntu abakobwa bume ngo twarazi abagabo turabacumuza turabagwisha kanshi sivyo kandi abo n'abagabo nabo nyine babagwisha rero iyo umugabo gucinya umukabona siwe byavuye ko kumubabarira je mba numva ari ibintu bisanzwe dani mukuri mba numva ari ibintu simba nk'umugabo wumva yocinye umugore cyangwa fiance yacinye abakopi na kopine mu gucara inyuma ubumva baba ari nk'abantu bameze gute babayeho gute hari umuntu ugeze kumva reka nkavuga gato nawe ndakamufashe nigeze kumva umuntu avuga ngo ni byiza guca inyuma umuntu ariko birababaje guca inyuma umugore w'umugabo ari mu urwo rugo ese ababyemere kubikora ni bande batabyemerewe ni bande uvuze ngo ni byiza guca inyuma umuntu ibyo bintu uvuze wumva biba ndabisubiramo baravuze bati hari ukuntu umugore yoca inyuma umugabo kumbura umugabo ari nk'isafari ari mu butumwa araha umubiri ngo ukamugora niyo mpamvu nimbaje cese hari abantu bemere gucibwa inyuma gucana inyuma bivanye n'imibiri yabo kubera ko abasheri babo bari kure abo bantu iyo bishitse bikaba bamwe ngo no kwitabara abandi ngo byanze baso bavuga hiki gucana inyuma ni ingeso sibyo niyo soko nibuzi ko ufise umuntu mubakanye naho yajyanza akamara imyaka 5 uwo mubiri n'uwiwe waramumweguriye murasezerana neza ko ubayuwe uri kunyumva neza Dani nubwo yagenda akamara imyaka 100 nta burenganzira ufise bwo gufata umubiri wawe wundi mugabo cyangwa uwundi mugore ni hahandi nyine abantu twiyorohereza ngo ni umubiri wangoye n'iki uwo mubiri uri kurishimiriza wumva ugatagaguza ugaha abagore bose n'abagabo bose wifuza n'ubundi uzabora ntuzawuhorana ikiza rero ukoreshe neza urabona umugore acinya umugabo wiwe abandi bavuga ngo umugore mu kintu bavuga ngo umugabo
akwabirira umugore kabara kagaye abakugaye so kubavuga kubera iki babyise uko ntago biba ari ngombwa ko wogenda wifata uko ubonye motive ngo nukubera ngo wumva bishaka uya uwo mubiri ni uw'umugabo wawe uwo mubiri ni uw'umugore wawe bipfa kutugora gusa ko nta muntu bakwiye kubirengako ariko hariho n'igihe ubikora bitewe n'ishavu ukavuga ati je umugore wanje yashavuje rero bugingo yashavuje ngiye kwihimura kwa nakangiye kwironderera indaya abagabo benshi bubatse gutyo ngo kwironderera indaya ibibazo byose ndabirangirize yo haba namba ahubwo ugiye kwiteza ibindi bibazo je kugiti cyanje mbona nta muntu akwiye guconda inyuma. Okay, none ko mbona rimwe na rimwe biraba bifu abantu bagapfa abandi bikaba ingorane bakabatwara imitungo bakabafatira imodoka bakabafatira inkoho kubera icyacu busambanyi. Eske ko mbere byakorwa hakabaho gusangira umugore abagabo babiri ugasangamo barasangira umugore ubuho byagenze gute ko umuntu mingino byabaye bifu abagabo babiri basangiye umugore ahubwo abagore babiri basangira umugabo bimwe mwabaye gute? Okay, turaja kuca abami tujye twisunge kahise tujye ku bantu batubanjirije. Ndibuka hari ukuntu wumva ko n'umwami yashika ahantu yashimye umugore ti mushire hasi mvugisha umuntu gacu usanga wa mugore nawe baramuhetse bamukize mu mpetso baramutwaye uwo mugabo aje yasanga ngo bashinze icumu ku muryango sinzi niko nabyumvise kuki bo basangira bo hambere ubu bikabiri kwa umwami yamutwara umugabo bagasangira nyene kuko byarashika ngo akaharara aharaye kuri wa mugore umugabo atahutse agasanga icumu shinze hanze yaca kata gasubira inyuma kubera iki ngubu bitoshika umuntu akwiye mubu nyene nkawe tukagira ko cya benju nanjye byoshika nk'umugabo ufise nk'umusheri wawe nanjye nkaca mu umusheri wanje nawe gasamuraho tugasanya nuko dusangira ibindi. Yes, buri muntu wese agira ukwemera kwiyo sibyo kandi buri wese agira uburyo atahuramo ibintu jewe umubiri wanje n'umusheri wanje gusa nibishika nkamuronka canke se byarigeze niba dukundanye umubiri wanje ukunye n'ubunungana urabona ukunye n'ubunungana wose uba ari umuntu wanje nanjye nkifuza ko umubiri we nanje ubu wanje ariko rero uranakwiye umubiri byahata ariko witwa umubiri jewe ngiye gucya manure pole bamwita Jojo tumukunde. Ni Jojo tumukunde nkuko mubibona nawe babwiye ati Jojo burya araboneka ko atishimye ababaye kandi ko kurumva ko muko basangiza inkuru yiwe aciye ku mayange ariko biri kose inkuru yanjye nabona impuze kuko hariho abashobora kuyivuga ikaba sitaza abwaye n'ubwishime twese duhemukirwa ko tutaja kuri hazo sosiyo ariko buri muntu wese agira akababaro agira uburyo agaragaza amakababaro kiwe my friend je shobora kuba nshavuye nkumva nona sara nkumva najya kuri etage nkimanura nkiyahura ariko nkashobora kuvuga ati ninja mu bafana banje musanzwe abafana n'umuryango wacu n'abavandimwe n'abajanama n'ababosi ni buri kimwe kuri twebwe ukavuga ati ninja imbere ya kamera basi hakabonekamo babiri gusa bandemesha sivyo ukumva yuko uremye ku mutima rero kuvuga inkuru yanje bizobavako ni inkuru ndende pe ni inkuru ndende ni episode kuri episode nzobivuga uko bayihisemo niba mburenganza bwo kuyibasangiza I'm ready ariko mutabikunze namuzanyandike muri commentaire uvuga ati ibyo bintu byaye byigumanire pole sana kuzatora kuremesheje ntakindi ya bakunzi ba Tarisi Soap Minister murabyumva ni Jojo tumukunda aragira ati inkuru yanje nyisangize bandi nibabinyereke muri comment hama turabe icyo twofashanya kuko kumbure nyisangije abandi hari gihe byogira icyo bifashishe ugaca usanga inkuru yanje hari no tuyihuriyeho ugasanga bigenze fresh. Ndibaza rero comment gira icyo sigamo hama tugarutse Jojo tumukunde amazina y'nyakuri adusangiza iyo nkuru hama Jojo mbabarire sindabishye mu nyakubaho nagaze kubona abantu bavuga ngo Jojo twokuraho nimero yawe Jojo twokuraho mu biganiro byinshi mba nakoze bitewe n'inkuru zitandukanye mba nagenda avuga jewe abadukwana ibiganiro barabizi je ntabwo nkunda guca ku ruhande ikosa ndarivuga uko riri n'ukuri nka kuvuga uko ndakuzi cyane bisingeso yo kuvuga ibintu je uko ndavyumva hama ukasanga muri comment ukavuga ati nanje mbyumva ntago ubaye umwansi nkosoye cyangwa tudahuriye ku kintu kimwe abantu bakunda kuvuga ngo twokura hehe nimero yanje ariko sundi yibahaye video nabyo nzabisanga muri comment yibahe oya ndabishaka muri comment umuntu azanyandikira avuga ko akeneye nimero yanje
ni ukuvuga zibona kino kiganiro ashiraho comment avuga ati turakeneye nimero hari aba bakeneye ko tuyaga ibica nk'ibiriya nisanga yo comment ikiganiro gikurikira ndetse ndabasigira nimero ari wo munsi onzoza nje kubabwiza ukuri kose kubuzima tugenda twara babaye we turisiga tuvuga tukarenzaho tukambara gahuzu bijya gahisha ibintu byinshi ko ntago bikuye uko tuba dusibikomere byinshi ndani muri twebwe sivyo twe turaba kandi turabantu hano mu isi turacumbitse abantu dugira ibibazo bitandukanye numve ngo rujongo dafise igikomere ngo amaso yanjye yatukuye ku surange yabaye gutya hariho uwundi n'amaso yiwe yatukujwe no kuba amazi ndwizi biratajya yatukujwe no kwiyumvira umwana wazo uja kwishuri gute yumvira umugabo nk'uyu taraziza ashobora gufata aga create page sivyo yo kwiyumvira gusa gufasha abantu yumvira umuntu nk'uwo ntaba kwiye gushigikirwa nta mafaranga gusabye uyafise ukayamwana ni yayanga ari kumenya yuko hari ikiza dukorera mu isi ndiba ndazi kizoduherekeza kora subscribe vyonyene kwicana atarasisi ho ku minister ja kuri YouTube gira subscribe ugire sharing ivyo bikorwa byo biba byagiye bica kuri yo channel iyo nifashanye ikomeye cyane gusumba ko wazana amafaranga ugashiraho noneho uburyo bubonetse nibwo aheza ni sinzi nimba ariko bikorwa ariko nabibonye buheze bukajya gufasha babandi bantu bantaho nikora nimba utari kurafasha wumva waraje mwisi kumariki urisiri wakaho wigejeje ari wowe uhageze warafashishwe no kugira ngo gira ushitse bisaba rero gukura mu mutima w'inzigo tugafasha kuko nubundi ubuzima nabwo tuzohorana merci yari Jojo tumukunde aragira ati nubundi tuzopfa kandi koko ugira amamodo kugira amazu bikamadolari upakize kuri konti upfuye n'ikingorongoro ntibaguha ahubwo tuvuye gukora tuvuye guhamba tujya gukora tukagufana bikira cyangwa byinshi ufise fashisha abandi na cyane cyane ko tuba turiko turagusaba akantu korosha subscribe byonyene waguze amamega uri kuri YouTube cyo tugira umutima mwiza ikindi naje umuntu azogira subscribe akagira na commentaire ndifuza ko mukora screenshot kwanza ya nimero sanza ariko gakunda yibaha murakoze ndabizi nayidusangize amadukora kandi nje mba numva ndakaye iyo ufise ikintu ubona ushobora gufashisha abandi bantu ukarya ugahaga wenyine uzi ko hari abandi imfubyi nyinshi abantu bariko barahira mu amazi twatwara abantu amazi akagwa ku bandi bantu zijya fubyi baje bananikora basigaye ukarigwa byonyene no gufyonda kuri subscribe ku muntu yavuze ati jereka nkereye project yo gufasha abantu batishoboye urumva ko kana ukanirwa byibuze no gufyonda gusa kandi babuza amega n'ubundi kuri YouTube merci beaucoup abafana bacu n'abana beza uvuga rimwe bakumva kabiri umuntu uzogira subscribe ukagira na commentaire nkorera screenshot gusa uyindi ugekere kuri nimero yanje ni posting niwe ko kuzobura umugenzi w'ukuri niwe uzobura umufana wanje wo ku mutima ubuzima buri ko buradusiga kuri kizu gisanga imbere merci aratwibye nimero naduhaye ni mama reka rero ndabashimira abakunzi ba Telescope Minisa abakobwa nuko bameze gutanga nimero nakandi kantu ariko uko biri kose je wisabye no yigwa nimero yanjye ni 79 205 914 na mana itanze ndasubiramo 79 205 914 ukansaba nimero ya Jojo tumukundi izina ry'Imana ndararanyiguhaye hama nimara kuyiguha nawe uzosangize icyo wabonye kuri Jojo tumukunde uce inbox abandi bafana n'abandi bagenzi bose twiyagira ndifuza kuzega ko tuzajya tuvuga ku masije yanyu sibyo ukandire follow cyo ukanyandikwa bwa site Jojo je numva umunsi wo tuganiriza kuri iki kuko nkuko nabivuze n'ibibazo byanje mbigusangije wewe ukandemesha ndarema nawe ushobora kufisa ibindi vyawe ubugezwa gusangiza nayo babantu nawe bakakuremesha ukarema ngomba nzaje nkorera kuri sije zanyu byumviro byanyu mu mpaye ko nimwe muri aba bossi banje kandi ndabakunda no kuri Imana reka simvuge ngo nanje ndabanka ndabakunda nk'ibisanzwe ari nkuru Diary niyo nkuru Dani Magogwa Cyuzuzo ngowo tugira amahoro Magogwa na cyane ni maisha ari ya mayiro y'ubuzima twibera mu masirago ya hatara ariko tukabaho neje tukabaho ko gufashwa n'Imana byose birashoboka reka mbakunde mu nkunde twese dusabiranire ciao ibiki uryoha nese ibintu bivyara abana nkane uya vrema
ibintu raba twese ko tungana uko twese mama wacu babanje gukora akazi kugira ngo tuvuke bakoze akazi rero byubaho umva dani tega kwigisha niho ruzingiye hajya urugo niho ruzingiye dutegerezwa kwiga cyane kugira ngo tumenye twinshi bakunzi ba Tarisisi wo kuminisa twige aronse umugore azi ibintu n'ibindi kazi bakunzi ba Tarisisi wo kuminisa twebwe turafasha turavuga hama mwebwe tura muri comment sibyo tuvuga kuko nibyo cyane byari kwiye ese biba bikenewe hari ikintu namye mvuga kandi cyambabaje jewe nakuze bambwira ngo umwana aca mu mukondo mama mbwira umukondo ye sisi haca jewe nabajije mama sindamubeshe iki kiganiro nakiraba naho byoshika akakiraba nuko byagenze arambwira ngo umwana aca mu mukondo sibyo se ca ndakira ndahora ndigira bureka nasanze je mbere hari ibyo bambesha maze gukura mbona ko bambesha ibyiza no kubwiza ukura abana bacu twabwira umwongo uhuma n'udahuma hamatwe bwacu kana ahubwo ni koko gahe na sheri wawe reka nkubwire aba mama benshi turiko turica abana bacu motife ngo no kubashira kisoni ujya mwana wakakuganiriza n'umugore nkawe uri muranyumva niba uri mama ukaba warabyaye ukarabuka ukabona n'umukobwa n'umugore nkawe gusa ugira igihe cyo kubimubwiriramo nyina amaze guca akenge mutware mu cumba utangure bukebuke uzuramwigisha utuntu n'utundi kuko uzoreka kubimubwira ahure n'igisaza nka Dani kimubwira uko utari ahubwo nabona jewe nico nokora bane mbapana ku mwana wanje umukobwa ahubwo nabona byanse aho kugira ibenge kuvuga neza atari byo aho nabagiye kudekona gusa icyo noshaka kuvuga ni iki tureke guca ku ruhande no kuyagisha abantu biwacu nimba ari umumama ikibazo mu gitanda cagoranye ni muyage mugize ukuri ariko marabazi ko nibabaje umugabo mukagenda ahantu umugabo wawe n'uwawe ntabwo ari uwo wibye wemerewe kumukoresha uko ubishaka mu gihe mugaye icyumba muri mu cyumba muraba ariko bikarangira mugiye mu cyumba akagenda ukimwifuza cyangwa ukagenda kikwifuza kandi ibyo kuguha kugira ngo ufungure wumve ko utoshejwe yarabifise motife ngo batinye kumubwira jenzo kubariro ariko ngo hari n'abadamu mugorana cyane gasanga nagorana gute mugorana ugasanga ntibashiramo shoyi ugasanga nawe umwanya mumenga muri abasoda nta nubwo uri kuvuga bakarabate budana sinohaguka wigira ukabipa gusa wabara kubipa ikosa uzokora nuko uzobona ko ari umusoda ntubimuganirize washobora no kuba ari umusoda nko kubivuga atanabizi iyo bimubwiye akabirenga ukamubwira icyambere ati madame je nkundiki byo madame je nkundiki ikintu ndagikunda nta kigukora barakimubwira uzibagize gada ni ikibazo cyawe nagitahuye ni kimwe ucuvuga ajya abakobwa umumenyereje show ya mbere umare minota 15 iya kabiri 40 isaha imwe iga show ya mbere mazi minota 3 amatwi arakwihoza iya kabiri umwangiye itabigenda gute si icya kibazo gisubiye kandi umukobwa akabona umugabo n'umusore ntamubwira ikintu nakimwe bakunzi ba Tarisisi ni habikiyago byose birakunda okay kuko mubona ku mazina jewe yari niyo nkuru Dani aba nabo murabona nabatumire kandi bazokoma bari ngaha ndashaka iki kiganiro tuze kwamwe kwakivuze ko kubera ko hamwe bibera aho bibera hari ibibazo niho hari n'injyane mu muryango natuma iterambere dashika ku mu muryango idashika hana hariya usanga abana baraba mayibobo uraje ufise umugabo atakuryohereza cyangwa umugore atakuryohereza arayo wokwepa ubundi ibindi byinshi rega uno n'ubundi munezero uri hehe nanje ndi musinda kuryohereza uri muri jewe ndabakunda nk'ibisanzwe ari niyo nkuru Dani hanaho ndarumenga ntaneca niyo hey guys bakunzi ba Tarisisi wo kuminisa ariko ndabakunda cyane so mumbare sigiye nkunda kuvuga cyane kubera ko iyo ndiko ndavuga ibintu nzi canke ibyo ndabafiriye yabyo ni ukuvuga icyo kiganiro cyo kuvuga nyene aho bibera twese turakuze umwana ari maze ihangana ariko nawe n'umwana yimirije gukora akaba umuntu mukuru tujye tuvugisha ukuri niyo mpamvu nzabaha nimero yanje mukaza mwasanga inbox tukayaga
kubyerekeye ubuzima yego kubyerekeye ubuzima ndabakunda cyane y'abana ndabashikene kuba